الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami haram Islam, alhamdulillah. Nisab kita niyo jaman na to ini mo yung programa bago sin kita niyo lang ta pagtawon qabla al-iftar. Mauli yari ang guru na to mulia amoy nakabalik na isa timibaw kato tanyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala dimil kato tanyo pangadjian sarta pagpatuntum laung ta amoy insugpat dasin pangadjian sin kita niyo nakaunay ato insyaAllah subhanahu wa ta'ala na di na ako magpalugay sabab na tapaot na waktu insyaAllah itukbal ko in guru na to talasahan o ayron na kayong naikan Sheikh Masar Mustafa Harun waliyat pada padilatu مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuwas na yung pagsangalit sampurna sin pagpuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan amin tag-amulahi singkatan sikat min kalalam. Tuhan maha suci maha tinggi magmagsaksi kita ng sinwayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan iban wayroon Tuhan mapatut pagsumbahon malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian itukbal na to in salam iban salawat mohon papanghusin kita niyo Nabi Muhammad jungjungan pilihan sing kita niyo sallallahu alaihi wasallam namud na iliyod niya kaluarga niya ibang sing mga sahabat lundang panon karabat niya dagpak adlaw mahuli mga jamaa beriman mga kiyaulungan kami sa Allah subhanahu wa ta'ala amin masi-masi nagdurungog hakatan binaybayan hakabaybayan murah-murahan takdiran kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hanugraan kita niyo sin sarayaw amal ibadat bangman kita niyo yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala adalam biadto adlaw ini kontinyuhon na to yung pagpangadji atawakan ini lauson na to hatungod sin masyari'ul usra Ramadan ini pagbiat hamang kaluarga halumbay hawak to sin Ramadan ini hambuk ding mga salagu-lagu nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya di naman kita niyo ini makakadto paamin lungag mahulog paamin lungag katigid lumang mataw din kato niyo hawak to bihaon yari ha sambuangan, nakatuandeng ha sa basilan, hatawi-tawi din ha so. Mataw mga kaanakan nila, yan hagwa. Bang sadya mayroon pagbiat, natabtan ko na sadya, in mga kaanakan, atawakan kataw tayo manguran, atawakan mga nasya, ata makakatu pa mga amin lunga. Ini lupak, atawakan, ini kasaan, mahulog matto pa mga amin, ini makamudarat kanila. Asabab yan to, in pangadyan sin kita ni adlaw ini amo na in masyari'ul usra nakaana to na sin nakalaway ang panagnan sin Ramadan amin ini dengha ambo amin umbol sa to pahangpo bihawon tagnan na to in pangadyan ni kahangpo tag isa amo na in musahama binashril ilm. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, innama yulhiqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman nasharahu aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aw waladan salih tarakahu. Ini mga tuan mga rayan nasabot ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkayari kita ng Ramadan aun project sing kita niyo atawakan na aun ini paghinangon pag-amalon ini hambuk sin family hambuk sin kaluarga bilang tagbilang ama atau ina
Subay kita nyo mag-participate habulan sin Ramadan biya ini. Bang biya diin pagpasaplag sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya diin ba pagpasaplag sin kita nyo ini ilmu sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay naman kau alim, atawakan subay naman kau guru, atawakan ustada, bukun. Minsan kau lonta mastal, atawakan ini doktor, atawa naghihinang kau abroad, makajari kau mag-participate, magpasaplag sin agama. Intawod sin markas, atawakan intawod sin ini center, atawakan madrasa rihawlata. Bangsa dyan, bangsa ta magtibo, mag-participate, mag-imbe sa adlaw gana-gana, tartanto, insya magdapa-dapa, haadlaw mahuli. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, amura laong niya, makapin amal ibadah. Ini, bangin tao mapatay na, amuna ilmu, kaya sa plag niya. Nini ka hambog ka bar iman, atawakan Muslim, magugula sin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makajari kau mag-participate bulan sin Ramadan. Ha? Habiyawon sin waktu, yari nakita niyo, hahula, atawakan, hamasa, sin, pangadji, high-tech hula biyaw. Bang aun cellphone mo atawakan TV, makajari kau mag-participate. Hukawon mo katan, inkunsi karayawan. Hungon mo katan, ingkangian. Biyasin biyawon, ang mga TV. Tawagan news. Pasaran tanan to, bang kita ama, damikian atawakan ina. Hukawon na to una, bang unong-uno na, radio station na ka, atawa TV. Atawakan, aun to activity halumbay, magbasa Quran, magpatuntong, atawakan magdungog. Yan mga kumpunin, Sony katan. Mga makukusugyan, inyad to hasupaya kita nyo magdapa-dapa, hasupaya kita nyo makaparticipate haagama, amon musahama to, pinasyarin. Ini po tak-isa mo na yung kifaya to talibul in. Ini, mga tuwan, mga rayang, gahon na mo kamo maglumba-lumba, yung mga taga-arta, atawakan, amin makagaus, magkafala, magdihil, ha mga tao, ininangadji, biyasin mga hafiz, biyasin mga naghahafiz sa talon-talon, ha Marawi, ha Maguindanao, yuto, ha Baguio, Katanga, Tayagiri. Nasubay kita niyo magsama-sama, magtulong tabangan na to, in mga sila mag-i-school, mga sin Quran, kalang sintuhan tarabul alamin. Minsan 5 pilak, makadari kita din magduni, 10 pilak, pahanggatos dihan. Ini, labi marayo pa, dengha mga sila, magdihil alta sa siya sabot nila. Alhamdulillah, intalibul intaw na ngadji, mabarakat. Tuhan mga raya. Aun hambuk din ang mga sahabat, ini, yahtarif, ini magkahoy, magtupagimba, ato mga desert ito. Nagreklamo para sallallahu alaihi wasallam, ini hapasasin tayo manghut niya, di siya tabangon, di siya tabangan, di siya imanan magtumagkakahoy. Daran na lang niya rin doon, habay mo, yan doon hamas si Rasulullah. Lihuduri hadithihi wa majalisihi. Pasyaka al-muhtarif akahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna hada akhi la yu'inuni bishay. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaq bihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih di Imam Tirmidzi nagriwayat. Hambok waktu doon magtaymanghud, nag-complain, nagreklamo lang si Tagalog niya. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daw na ya Rasulullah, intay manghud ko, di ako tabangan. Mapuno. Magkakahoy, madto, padiso. Atawakan magkakaw, pagkaon si mga unta diha. May talong niya.
intay mangulkulong na, daran din doon. Daran maghadir pa amin majalis. Yung majalis na may paghinumpong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ako nang natabangan niya. Di ako tabangan. Uning sambag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'alla ka turzak bihi. Bangkaw lang na nag-uusaha. Atau manglakaw sin kabuhanan, intay mang mugmulong na yari, nangangadji, adakala, rijikian kaw. Hasawag niya. Inyat ko mga raya, mga tuwan, mga kasina, mga agama Islam, hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pila na yung manusya, nagkapala, nagbihil scholarship, hapa mga tao, nangangadji. Rijikian si Tuhan Rabbul Alamin. Amin di nila kay ngatan bahari in rijikiyaw. Ikaw nasin, barakat sin pagpangadji, atawakan ini pagmusamaha, ini pagkapala ni paggaranto sinhambuk taon ang ngaji dihila mo allowance hanggatus pilak na kahangkahulang ang tawa ini 500 hawulan Ramadan hadalang bihadto bangkitan yung magtuyo-tuyo manglawag ha mga ini rijikian kita ng sinallahu subhanahu wa ta'ala dagpakhadlaw aun halisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-ammal ibadat labi lupa na hawulan sin Ramadan iwan sin hamasa na tubihaon hawak to na tubihaon nyari kita niyo halaw sin ikahinapusan hangpo ini adlaw sin bulan Ramadan pagyanon ashrul awakhir ini lipat mang lipat bangsa upama in bulan Ramadan lipat mang lipat panagnaan nito labi pa in bulan ini adlaw sin ini kahinapusan hang putag ini adlaw bulan Ramadan. Aun hadisin Nabi Muhammad sallallahu aun parman sin Allah subhanahu wa ta'ala aun ini adlaw halawm sin hang putag hang pu adlaw kahinapusan Ramadan labi marayaw ding hangi bulan. Hatinya labi marayaw ding ha kawalan tag 2 tahun bangkaw na kapag-ambal ibadah. Nabangkaw na kadihil ataw akan nakakafala, ataw akan nakagarantor kaw, sinambok na nga ngadji at diya, ara haun na mahad mo, karihilan mo, hawak to sin, ini, Laylatul Qadar, Laylatul Amin, labi marayaw din hangi bubulan, ibadat mo bihad to. Biya ka na kapag ibadat, labi kawalo ang tag 2 tahon. Yung pangumulan singitan niya, nagsabday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabay na 60 wa 70 aw kama kala ng sasala yung pangumulan sin umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haantara ada sin kaanuman iman si kapitulo in bangkitan yung makasaabo Laylatul Qadar labi patuan din nga pangumulan sin kita ni ang kanda aun din ha mga ini di masa nakauna Banu Israel mga hikayat nagtangis tuan, nagrindurandan, miyatay na anak niya. Aon nakalabay, hambuk, iniusok lang. Naman takaw nagtangis. Lang na, nagtangis ako. Anak ko nawapat, bata-bata pa. Uy lang na pala yung pangumulan sin anak mo. Lang niya, kung gatos tahon. Kung gatos tahon dahil pangumulan sin anak ko lang niya, bata pa. La hawla wala quwwata illa billah. Bata patuwiin. Kung gatos taon hawak ko na kauna. Lang sin Banu Israel, inihikayakin ini, pagtargip sin kita ni, kasasin pangumulan. Hazaman lang niya, hating pulaw niya, sin huling zaman, kaanumanda kumang kakapituan. Kumpas mo lang. Yung sin kawyak to, bang sadya lang niya, buya ako. Atawa, kamasahan ko yung hula yan. Hinjaman yan, mag-amal ibadat na sa Jatukat Rabbul Subhanallah. Minsan lang tahikayat ang mga Banu Israel, awon ka na ito pangadyan. Awon na ito, makawa na ito pangadyan pasasin pangumulan. Ang kanda, Masya Allah, Alhamdulillah, ni'mat sin Tuhan Rabbul Alamin, dihil kato niyo. Dihil kato niyo, ni'mat sin kabuhi. Ni'mat sin yari kita niyo habulan sin Ramadan. Ni'mat sa ini, sa lagulag ko. Amin tao wala pa nakabas sa Quran, so may magtanda na.
In Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila sumud na habulan biya ini. Adlaw sin ikahang po, last 10 days. In Rasul sallallahu alaihi wasallam ini magsaddiya. Istadda mi'zarahu. O kama kala sa Aisha radhiyallahu anha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam ukutang nga marayaw ini tapis niya. Atawa kan sinturon. Hati niya mag-amal ibadat marayaw in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihilan niya to duwakto in hangtu adlaw ini maka-amal ibadat. Nahisyo kita niyo ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinin siya, yan po na impardusahan niya nakaw na ibasin. Haulihan. Yung kita wala pa rin siguro, ampunan ka atawa. Murah-murahan pa ngayon na ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaampunan yung kamaatan niya. Yung kita niyo, kawajiban ko kita niyo mangayo. Nabi lupa na habulan ini, alas 10 days, amunin dua asin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukod naman mag-text, patawron, atawakan mag-Facebook, atawakan ini magkita kaginisan, atawa maglunsunan, doon na mga taon niya mayroon na kapusan. Sa patawron na to indo, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'afu anna ya Allah. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'afu anna. Fa'afu anna, hambok riwayat. So, pama ini plural, atawakan singular. Ini hadis sahih ibasin riwayat mga muhadithin. Mga ito kita kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paggain siya sampurna magtatay masin kamaapan, pangayon na tuin kamaapan kaniya. Kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasadin siya makasi iwan malasa ha mga tao mangayo kamaapan. Insin mo no pangadjian na muna in sukyal ma habulan sa Ramadan. Inambok bar iman hatawakan hambok family. Subay tuot mapaon pagyanon ini mag-participate. Subay kita yung mag-participate minsan da kuman tubig. In IDP sa mga tuwan mga rayang man kamo nakakadto ba mga kamo ako hula. Ha? Atawakan wala ka mo nakakaripa sa buwangan, maray magtangis ka mo sing kahalan mo. Sa bang ikaw imbar iman, awong rindorandam mo, awong kasi mo mga tayo mangod na to, minsan na kuman pagparakaw tubig, marika nila. Minsan na kuman mineral water. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqah suqyal ma. In nagriwayat Imam Ahmad, Ibn Abu Daud, Ibn Mirtan Sheikh Albani. In sarayaw-rayaw lang ng sarak ka, amuna magdihil kaw tubig. Magpaon kaw kupkong. Bang aon hos mo, isugpat mo mato kanila. Isugpat mo pa mga pandaigbayo niya. Ataw bang aon container, ataw kang galon-galon mo, hindi mo mga hangwayan, ang mga nagka-tricycle. Hawak to si pagpabuka niya. Supaya magdapa-dapa akaw, supaya di kaw malamod ha mga tao na lulugi. Habulan si Ramadan. Hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragi ma'anfu, makatu, makaluoy-luoy, makaulong-ulong mabingsa na intaw nagpupuasa. Kaya abutan na yung bulan puasa, simbulan Ramadan, yari siya habulan sin ini bulan puti, bulan kahanungan, yari siya kiabutan niya ini kahinapusan bulan Ramadan namin hangpo adlaw ini last 10 days. Wala siya yampun. Man adraka Ramadan thumma lam yughfar lahu. La hawla wala quwwata illa billah. Suway kita ni maglumba-lumba. Nangayo kamaapan, nangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala at taibu minadambi kaman la dambala. Indaran mangayo kamaapan, kaampunan pa Allah ta'ala biara sinway rundusan niya. Biara siya wala nakadusa. Pasal may ita kawaladat sa ummuhu. Kayong waladat sa ummuhu.
biya ra siya simpiaganak sin adlaw yan atau akan kahapon. Akinaway dusan niya. Intaw masumang ngayon kamaapan kaampunan ampunon sin Tuhan Rabbul Alamin. Nahisisip di mangayo. Hisiyusyo di mangayo kamaapan magtakabur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala di mapon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw magtakabur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala suway itong magpatikupo. Insi mo nung pangadjian sin kita niyo mag-ipat sin mga kaanakan sin kita niyo atau halumbay atau akan project sin kita niyo ha bulan Ramadan qada'ud daynul madin aw taysirul alay aw taysiru alay ini labi marayaw bang aon kasigpitan den kato niyo atau akan nakautang makajaray na tuyad to at tinatabangan minsan da kuman pikilan atau akan makad kanila manglawag sabab supaya mairing kasusahan niya. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda afdalul a'mal an tudkhila ala akhika al-mu'min surura aw taqdiya anhu dayna aw tut'imuhu khubsa aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. In labi marayaw lang na in amal ibadat labi luban ng bulan Ramadan pasuron mo patay manghud mo amin kakuyakan palong simpangatayan niya dayaon mo in kahalan niya bang awon kasusahan niya dihilan mo siya ubat solusyon atau makadkaw ka niya biya kato mayroon pangalta niya way alta minsan na kuman advice bihan dihilan na to encourage milong sing kabataan biyaw dahon na to pinturon na to atawakan hinduan na to siya matukan kan kuan makadali kaw dihilan ini solution kanayo. No si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi maraw in amal ibadat ito pasuro ning kakuyagan magtupapangatay sintay manghud mo ara hintay manghud mo ara Islam atawakan bayaran mo bang mo kagawsan utang niya atawakan bang siya hiapdi dihilan mo siya pagkaon minsan hambok baulo hambok piyuto hambok bianban ang magat wala na yan marayaw na yan man napasaan garima hambok riwayat ini man napasa mu'minan aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi dhil al-arsh yawm al-qiyamah isishim makarihil hambok tay manghud niya ini dayaw parasahan bangon ka sa kasusahan na diyan nakanapas marayaw naiging problema niya pag abot hadlaw ka na intaw nakarihil kakuyagan niya kahanungan na tayo manghud niya kasusahan in kasusahan na divert niya madto pakarayawan ini kasanyangan kakuyagan in kaunan sin tao yaon amin nagdirihil dihilan siya silong dihilan siya payong dhil yawm al-qiyamah dihilan siya silong ilisin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw ka na kaya amin adlaw wayroon na silong malengkang silong ni Rakuman mura-murahan ilan kita ng silong sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw ka na pasad adlaw ka na mga tuwan mga rayang hangkaas talaga man yung suka ang kandahong din ang mga manusya malukmos na sin hulas nila aon kaywanan naglalangoy na diha in kaywanan tutog sin tuhod in kaywanan tutog dagahal in kaywanan yari tutog buko-buko sin sige nila kaywanan wayroon aon hambok in nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya kana rajulun yudayinun nas fakana yaqulu li fatah idza ataita mu'siran fatazawaza anhu la Allah yatazawaza anna falaki Allah fatazawaza anhu rawahu Muslim aun hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah ini aun lang niyambok manusia matagi magpautang ang mga manusia especially ang mga tao kaya sigpitan kaya susahan diyan pagka na yakuli fata aon din nga mga ipatan niya biya usog-usog bihan pata ini taiban niya ini assistant personal assistant niya biya
Imiyan siya, banglaw niya, aong marikato, kasipitan, no, siram. Na, suway mo lang niya, tabangon. Suway mo lang niya, patasawa sa anho. Suway mo siya, tabangon. Ini, paiyon mo yung kasusahan niya. Ada kalalong na dihilan kita, ini, tabang adlaw ka na. Na, nawapat man yung tawad to. Palaki Allah, patasawa sa anho na. Aw kamakalan na bisa wala sa hawak to nawapat manin tao yato. Inin hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inin hadis ng nagriwayat Muslim. Hawak to nawapat man in tao yato tuan mga rayang bangman kamo ki Allah sin Allah subhanahu wa taala pagka matagi siya magpautang bukod mag 5-6. Ha? Ang kay magpautang 5-6. Inyan to bukod magpautang. Bukod magkar, bukod magtabang. Magtaban alta sin tao. Dilan mo ang pungaybo pag July adto lang mo putag do ang aybo na. Inyan to kung pagtabang haaltasin tao dun anyaya ito amo na yung pagganda riba bang man kita niyan po sinallahu subhanahu wa ta'ala iban palayo din nga mga hinang amal ini ganda riba ito ini magpautang siya wala siya nagdihil sa maso magpawus siya daw sinambukuro magpawus yung corrector niya magpawus siya maong kasulat nayari si anda bihan awon cellphone, awon ini cellphone, awon ini alta gulawan. Pila ayari biusan ang pumay kawan ngay. Lukaton kawan ngay gura magbalik. Inadto manjari hasarap sinyad tutuan ng rayang nawapat maning tawid to. Tiyabang sintuhan tarabul alamin. Bangkaw tiyabang sintuhan tarabul alamin daw kana di na kaw adabun. Di na kaw magkarukkaan adlaw ka naman, kana. Di na kaw magkatumari. Mangayo, amal ibadat mo, di na. Di lang na kaw ini silong natawakan karewan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kahang putag 5 nadhapatul hayy. In kita niyo, bangkita niyo ama atawakan ini hambuk markas atawakan masjid. Subay mag-participate mapaong pagyanon na dapatul hayy. Maglano sin kauman. Habasilan tabiha katus tabiha ikatuan mujahid din pait akato. Yung naglano na sin masjid marines. Oy ay sad to mga tawbasilan. Oh, ikatuan mujahid na kay may takamulong niya. Ha? May talong in kabataan biyong pagka ini masub magbanda, masub mag-party, mag-junior, mag-senior, may tabang bulan Ramadan, di sila mag-participate. Sabto iwan lahat, mga kabataan. Ini mag-deal sila ini pikilan, maglano sin Masjid Jami. Atawakan, maglano sin Masjid Kampurna. Bihan, libuto nila katan, pasal may in Masjid malumni na biyang tuwan. Pipintasin kayo na. Ha? Marunong pipintasin puti. Sana duwaing kulo. Duwaing kulo. Suway pintahon na to in masjid. Marayaw. Malano. Minsan di nga to pintahon-tahon-tahon sa lanuan. Atawakan halong simbay. Ataw pandanbay. Ataw hagit suway malano. In Muslim suway malano. Tuhan mga raya. Ayaw kita nyo biyasin tao Manila. Hakatos ini. Tabiya hakatos tabiya. Lugar sin Muslim malumi. Hayo ko marayang biyan to. Haw ning pagyanon at tuhuro syatrul iman. In tahur in katutsihan tunga hang tunga sin pag-iman. Manjaring kita ning lugar na to malumi. Tabiya katus tabiya. In gate mo malumi. In basura nagkanagbihan. Di bang bulan Ramadan long sin hambukuri ni subay mag-participate maglano sinhay. Kauman, bang di mo kakausan, inang isin barangay sa mga kamayulan. Sa bang tali kakausan, na mag-participate. Ini mga kabataan bihan, mga kapata, mga hangpu, kawaan bihan. Biyadin, misyonon nato yung Masjid Jami, maglanong sa dyan mag-class. May naat, dahil halisag walo, palisag siyang. Ang bukting ng mga to, amal ibadat, dahula, sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, bid'u wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah. In adnaha imatatul adha anit tariq.
Bangkaw na ka ba? Inimital, atawakan malumi, doon hagit mo, atawakan bagbag kasa, atawakan siga, filter sin siga, inig mo biha. Nakalihit to, pahala. Nakaamal ibadat to, pahala. Iman sa indeng hamana iman na to. Sa baba-baba si pag-iman si manusia. Amura kumalaw kay kaibanan, naway na pag-iman. Balik taron. Daan, simbulan. Bangaw ni iman, bangkaw, bangin pag-iman, at inaputon mo siya. Puton mo yung mga bagbag kasa, ini ikaw isab, kitinig mo mating kasa. Tapos mo mag-inom, tabi ka sa tabi. Naman, nabaliktad in iman mo. Nabaliktad in iman, inyad to, double standard. Double murder lang sing kabataan biya. Na pagkabya kabataan, yung kabataan, inkalis na mo kamo, mag-amal ibadat kita niyo, marayaw, magtulong tabang, ha? Aw ni maway ko kain na, mashallah, nagminikab. Ha? Ni maway ko puti, kadiwan. Nagsapo-sapo bihan. Hauno? Hagip niya. Ampa, yarins marayaw yung mga basura. Kain na to, mga 430 bihan. Inya to marayaw. Pagkita sin mga satro, atawakan bukol Muslim, nakadawa na siya. Nakadawa na siya, simpiin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, matawd nagsud in mga sahabat, bukon, panday sin ingat niya magbitsara. Sa panday sin palangay niya, dayaw sin addat niya, iban sin mag-amal ibadat. Hinang marayaw. Ngayon ito, bang kakitaan sin mga tsabakan mo diyan, marayaw mga Muslim, ha? Marayaw mga Muslim. Namo yan po suway na to, paglumba-lumbahan. Ha? Bangaon, manawag-tawag, maglanok masjid, atawakan maglano sindan, street, suway maglumba-lumba, dihilan na to anytime. Atawakan kita dili makagaos, minsan na kuman magpalakit kita niyo sintaan na kansin kita niyo, magparticip, hindi to lagi marayaw. Inikahan po tagunong zar'un o garsun, zar'un asjar. Ati niya, bangin kita, Muslim, abulan sin Ramadan, suway talion na to, bang biya din ka-participate na to, o magtanong, mga agriculture bihan, ha? Magat! Ato magtanong, maggalin habay, bihan. Pasal may ta, minsan ang manok-manok makainom, makakaon, naon pahala mo bihan. Aon makasilong manusia, amangga mo, magpahala kaw. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun, namin Muslim lang niya, yagrisu garsan, aw yansara'u zara'an, payakulu minhu tayrun aw insan, illa kana lahu bihi sadaqah. Subhanallah. Wayron lang niya Muslim, nagtanong siya, karena sintuhan tarabul alamin, nagtanong sa siya, mangga, limang ko na yung mangga niya, tapos, yato na pa, kimon na pansipakbal. Aon din nga mga tao, imulan, kaya wala nang atawag, kaya surahan, similong. Nakarihil ka o sarak ka, patao ito. Nahinang mo in ammal ibadat, sa reyaw-reyaw ammal ibadat, wayro makaingat, in ammal ibadat ito. Para nagtanong ka o kawang taon limabay na, limaggo na siya, aun kimaon, aun nanakaw, nahinang mo, pahala, nahinang mo, investment, adlaw akhira. Inikang po, taglima, sa rayaw-rayaw hinangon, pagbiyatan ng kabataan, kafalatul yatim. Ang lag kita niyo, bangaon, anak ilo. Bangaon, anak ilo, kay ngatan niyo riha sambuangan, minsan da kumantuan, mamisita ka niya. Atawakan, sumapu pa, ini po niya, intao, matuwas yung pangatayan, bangkam mawaya, lumulok yung pangatayan niyo. Mawaya ka mag-iman, tiwaon ni mga tao anak ilo, mga anak yatim. Ampay nyo sa pusapuhon. Wala pa daw ng dihilsin. Limunok tuwan yung pangatayan mo, sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isisyulong ni mabaya, limunok yung pangatan niya. Sabay siya magtupayatim. Ampay niya sa puhon, nasahon niya. Yung yatim, nalabi luwa na habulan ni Ramadan. Bang yung piyakaulin yatim, bang mo piyain yatim, double. In pahala, yaw na yung pahala, ini Ramadan, yaw na yung Laylatul Qadar,
Nayawnin yatim. Subhanallah. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahada wa asyara bisababah wal wusta rawahul Imam Bukhari. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law niya sisilaw niya makagarantor hamang tao ilo, anak ilo. In anak ilo ini in ama niya nawapat hawa pa siya ini nakakilbalik. Ama, bukod ina. At ina, below 7 years old bihan, nawapatin ama niya. Bang nawapatin ina, bukod siya yatim. Namaya twins lahat si mga ulama. Bihan. Ako lang na iban sin tao, sabda si Nabi Muhammad SAW, ini, makasi mala sa anak yatim, maggaranto anak yatim, piya pakaon niya, piya patog niya marayaw, biadjuan niya marayaw, inanak yatim, kahatay ni. Ini, paasyara, inasyara ini, yan kasi Nabi Muhammad SAW, lima niya, intudlo ibansin, itong ini. Halawang sin surah. Allahu Akbar. Atin yung taga ito makasunsura. Bukon patuan surah sa nag-aaral ibansin Nabi Muhammad SAW. Ana wa kafilatin taljan hakad. Murah-murahan, mahinang kita niyo atin niya sabab makasunsura. Sinambot manusia. Naman kita mayroon alta, biya katuin ni mararata na kang miskin. Di kita makagaranto. Tudloon na to yung taurayahan. Amin masumag amal ibadat. Ayaw ni bayaw. Yaw ni nakyatim. Tiksan na to. Aw na nakyatim din. Di mawaya ka mag-amal ibadat. Na yung mga taurayahan. Na yung mga tao sangbangan. Nga tawi-tawi. Amo yung kabaan nila. Aw na yung mga taurayahan bangsa ta. Masya Allah. Pag gusto mag-amal ibadat. Na tumudlo kita, tuan. Bang nakasuling tao ito pasulga, mandalla alal khair, kafailihi. Sisilaw na yung tumudlo pahinang marayaw, biarasin tao naghihinang. Bangin tao rayang nakahinang, nakagaran tul haya anak ilo, ang pa ikaw yung nagtudlo, ikaw yung di mamad to pabay nila, ang paipat sin tao rayahan, ang panahinang ninang happy sin kuwan ito na magdapa-dapa na ito. Pasalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituan magputing la yantiku anil hawa. In kita siya buta sadya, translate ka sadya in hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tao naggarantor hayatin maglundang panon sila hadlaw kanikana atawa kan hasuka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to iman, dengan iman sin kita niyo. Yakin sin kita niyo, minsan wala pa kita niyo di magpakmad to, sa diay ta siya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inhikang putag siyam, ini masyro atawakan project pagbiat halubay. Subay na to baitanin ka anak kan sin kita niyo. Atawakan pangdaybay sin kita niyo, ataw sin family sin kita niyo, amin kafalatul armala wal miskin. As-sa'i 'alal armala wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Aw kalladhi yasumun nahar wa yaqumul layl, rawahu Bukhari. In tawlaw niya ini magbihil karayawan atau akan magkasala, maggaranto. Ha mga tao balo-balo. Balo-balo armalay bukod sa bituanan sa balo. Ati kumatawad anak niya. Iba sin mga tao miskin, asay ini, manglawag tong tao sa baba, supaya sila ini maig, diha kasigpitan. Biya sin mga tao, mga kapatay mga orang na ito, badyaw yaw, minsan bahay, atau kaiwanan biya, mayroon na bahay, kasunukan, asay al-armala, wal miskin, kal mujahid. In tao lang narihat to, magtulong tabang, tumawang ang mga tao yato, mga balo-balo, mga tao miskin, iyalaw na taon pahala niya, biyasin, nagluwas lungsad. Nagluwas lungsad daw niya, magdipin ka haaraman, sambil ka ini mawapat ng tuyaw, mga parang sabi ko. Iman, kalladhi yasumun nahar, aw yakumul layl. Biyara ka lang na nagpupuasa, adlaw, iban pagdoon, nagkahadjud ka. Di nga
Sambayang isya, magtupa sambayang pajar. Yakumul layl. In yakumul layl, in maksud daily, magtahajjud. Bukod matug, may mga sahabat, ang mga Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang biyasin adlaw ini, inadlaw sinan po kawan tagi sa bulat, kawan tagi sa ini sin Ramadan, sampai kakahinapusan, mahang lamang to. Magsambahayan, mga kaampunan, inayin sila ni bihawon, lapayon ko na yung ginawaran ko, lisuan na magamal ibadat. Lisuan na. Panagnaan sadya magamal ibadat, may naat ha? First day, makusog, second day, pag last 10 days na, gaman magtug na sadya. Di, suway, pakusukon na to, pukutan na to marayawin, tapis na to, atawakan sinturon, supaya makapag-amal ibadat kita ng real. Ikakawaan. Ikakawaan, amunain, ka-azizul alakatu ma'al jiran. Ini mga tuwan, mga rayang, labi marayaw amal ibadat, bang nato hinangon, sin Ramadan, atawakan, o sin Ramadan. Labi marayaw. Ini, pangaddatan, labi marayaw, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin magmarayaw, paamin, tao, pangdaybay sin kita niya. Sibo dasan kafir, sibo dasan Bisaya, kita usog, hibadyaw hiyakan. Subayin na to, kakasihan yung pangdaybay na to. Bang na to di kakasihan, at least, di kita niyo mamuhinga kanila. Bang kita niyo di malasa kanila, atawakan at least, di na to lumianin, unahan simbay nila. Atawakan tiluan bato, in buwong, simpang pangdaybay sin kita niyo. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Aw pahadis, la yu'min, thumma la yu'min. Qala, man ya Rasulullah? Qala, alladhi la yu'man jarahu bawa'iqa. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukod masampurna, di masampurin pag-iman si manusia, niyan ko maglima wakto. Lumagdaw. Pag sakali, impeng pangdaybay mo, hipusin basura. Hipusin basura. Hipusin kangian namin. Yaon na kapatan tagupat. Tapos ikaw, simang bahayang kau bihan. Yaw. Ingit nila, pipinta na bihan. Lumian. Kung marayang bihan ko ba rin? Imbar-iman lang niya, amunain, masampul na niya, atawakan ini, maparihalaan na in, pangdaybay niya. La yu'min. Di masampun na ng buktaw, pag-iman siya ng buktaw, bang di niya maparihala. Ataw kan di niya malagpas ding hakangian niya. Ding haaga, din alay ni kangian kata. Aung pahadis si Nabi Muhammad SAW, nasihat niya kan Abu Dhar, ya Abu Dhar, ida tabakta marqa, ni marakin, paakfir ma'aha wa ta'ahada jirana. Subhanallah. Way liming kathaagama, ang kanday mga sila, bangamin mga tao, imian, inaagama, singkitan yung bukon marayaw, suway sila magbasa marayaw, hadis yung Nabi Muhammad SAW, suway nila istadihan. Yung Nabi Muhammad SAW, inasiyat na kan Abu Dhar, ya kau Abu Dhar, ya kau Abu Dhar, bang kau nagluto, magtula-tula kau, at unong na yung luto mo, patawarin sa abaw niya. Patawarin. Paus, na niyata nakajanji kau yan. Aun mitak mo. Nakataahod kau yan pa Allah Ta'ala magdayaw kasud dumay parayaw mo yung kasuddahan mo pa degbay, ang degbay. Atin ay Muslim nakatikot pa Allah Ta'ala. Suway ni dayawin pag sa umbibi. Pag sumadya niya papang degbay na labi luban na bulan Ramadan, iban siya pakusin bulan Ramadan. Do dayon na to, greeton na to sila. Greeton na to, galing pag-greet, bukon lang ta, Merry Christmas. Bukon neto. Sa, greeton na to siya, laguon na to sila. Ando, inka mo lagu kahusin na binamo. Iyari in pagkaon, dito in pag-greet. Iyari in tuwig, bang mong kalagihan. At tawakan bang mayroon na to, na
minsan dakuan pupun na to ingkatan kangian kamudaratan ini halong simbay na to. Bangaon anak-anak na to magbugit pampers bihan, anak ayaw magbugit mga malumin, ayaw ko magbugit simbihan mangi inyat to ininyulya na to pandaybay na to bang mumyulya mo nin khairu jiran indallah bang mumyulya pandaybay ng mga tuwan mga rayang ikaw na yung sarayaw-rayaw pangday hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ikaw na yung sarayaw-rayaw ikaw na yung bantugon sin Allah subhanahu wa ta'ala khairul li ashabi indallah khairuhum li sahibihi aw li jiranihi in sarayaw-rayaw hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala anin marayaw papangdaybay niya marayaw kasuddahan marayaw himungan bukon pasikan magpintaw ha? Ang maghimog ito kung aso ka mga tawid-tawid ito ang kaklit kuhan bukon sa timbak matupawal sa pataas inyad to aza dakula inyad to mudarat dakula papangdaybay piyanglangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam especially di kita daerah sin sabuangan nasuway na to parehong turi kasudahan sin kita niyo hasupaya yung mga sila makahati sin agama sin kita niyo ada kali panghati nila mga muslim ini kuwan to ini terrorist bukod in agama sin kita niyo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wala na mukaw ya Muhammad piara paka pamahadya na pamamusya malaingkan in ikaw yan rahmat sin pakatan sin katiling kalalam sibo da kaw muslim sibo da lang tayo muslim kaunan nila ito bukon muslim in Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon nabi sin kita niyo bukon nabi sin tauso atau kan sin Arab rahmatan lil alamin rahmat pakatan sin katiling kalalam in hika kawan tagisan sa long tali na maubos sa nakakakita ng pangadjian mamarahin na sa ito minsan namin biya masyari o usra ang bukin ang amin magdayaw kasundahan sa dyan maraw na makakana kita nyo pangadjian marayaw maggaranto sinyatim si mga anak ilo marayaw na ininihat ko kahinapusan na murah-murahan dihilay kita nyo tawpik siya Allah subhanahu wa ta'ala ikakahawaan na muna in kalimatu tayyibah wa qulu linnasi husna ittaqun nar walau bisyirkin tamra fa illam yakun fa bi kalimati tayyibah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam diakatu wa qulu linnasi husna pamungkaw ya Muhammad pamungkaw mo mga bariman pamanusia sarayaw-rayaw hiniman lamma lambot ha bukod man mami hoy magkano yan ha pus asuhon pa daw pa magtausubihan ayaw pilasin upilak ayaw pamilihan lamma lambot sadakayad to sarayaw-rayaw amal ibanat amin kalimatu tayyibah sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabuwa kaulaw niya hanarka minsan dako man biya laggo atin niya bigi inihulma ayaw so ikaw magsarat ka magbiyasarat ka bantaw di makagaos na minsan dako man law niya hilagtik mo indila mo bitsara maraya pabikali matitayba pabikali matitayba ini tuwan mga rayang ini bitsara lama-lama bukon magluog lama bukon mang history sin kaiban sin ummat bukon mang history kaiban sin halumbay bukon mang kaiban sin taymang mula ka mestan niya to limot kata atawakan tuhuma bang bunal limot da bang bukon tuhuma biya sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun dengan mga surga hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fil jannata ghurfatan tara dhuhuriha min butuniha wa butunaha min dhuhuriha liman ya Rasulullah dan si mga sahabat qala liman atabal qalam ila akhir hadis aun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun long niya surga aun halom sin surga biya long niya bilik bukun biya bilik sin kita ni masipit biyaw
Atawa kang bilik sin hutin. Sibi-sibi na. Bilik sin sulga. Ha? Bangkaw halawong, kakitaan mo yun hagwa. Tuan? Bangkaw sa minhagwa, kakitaan mo yun halawong. Hati niya, imbilik yadto, diamond. Payo mata. Biasin samin, kakitaan mo. Long sin mga sahabat, kay siya natalaw na ya Rasulullah, imbilik sa lingkat-lingkat sin bilik yadto. Kay siya talong na insulga, atawakan bilik yadto, ya Allah ya Rasulullah. Sabda sin Nabi Muhammad SAW, liman atabal kalam. Hamang nga tao siya tiya, sin Allah subhanahu wa ta'ala insulga yadto, atawakan bilik yadto, atawakan bay. Hamang nga tao, lamma lambut imbitsara. Lamma lambut imbitsara, marayaw imbitsara. Kataan yadto pakarayawan. Halian na kataan in luog lama, atawakan ini bitsara bukon marayaw na murah-murahan inyo to ya no wasting time singkitan nyo bangmantet barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala masuk pamaog na sabot ko bukon marayaw tawakan masakit inyo to rin hasyaitan di man karo lapalapasin nila namo bangsa pa mga imamo inyo to tawpig din Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan ito na yung pengajian sa Reo Longta. Amoy biya mga nadadang-dang in mapatut hinangon sinambuk pahambuok. Mataon to di mahinang singkitan niyo ha. Ini kabuhit na to insyaAllah. Katantan marayaw kung makitaon biya mga kunday sa pangunit hinangon. Ini ito katan malukay hinangon at sumakawa ingkahon handa kuman amoyin patalramon yung paghinang insyaAllah subhanahu wa ta'ala madawhat na to yung mga karayawan na kasabot na yan to na labi-labi na to dahulan Ramadan ganda mangganda intutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi na to madawhat buat malengkan subay hadyawi asin ini bulan ini amanjari niya pagkayat ko na lang naubos na in pakaradaan sin kita niyo yari nagtatakat inamoyin magbabang katot na niyo di Kuya Abs amoy inlong niya miskin-miskin sa dayahan ni Sab na siya na ininilong ta in magtalos kato taniyo din amin pag-bang bali at pagdan. Ang sukol pan-share sa tariyang mamati basit ang penong yan na sa bumabutit 6:14 every mahapon din na minsan di pa kumakasilaw sin magbang sa magkandil na kang magbuka sa babsin 6:14 na inshallah. So isampay ko muna yung salam dua ibang pagsarang sukul sa Allah subhanahu wa ta'ala ibang kanda ini ang Haji Jan Lakibul ibang sa mga Lakibul family ibang sin kanda Haji Jamil Pandayin ibang kanda Haji Nuriha Pandayin ibang sin kanda Tuan Ismail Adaros insa ibang sin kamuna katantan inshallah. So, magbatal na ka mo, inshallah, sa programa sing kita batal kay. Magbanga ko, magbatal na ko, magdikitin, hulkom ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبس المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. Balikan ko biasin Nepal magsukurok sa Allah jadi saat nakasampay kita iban sinabukay mangot kudakan da Haji Jamil Pandain iban sin kan Indah Januriha iban kan Ismail Aidarus iban sin tadapo sin NHA Haji Anolis Aljalil sin amulin fish dealer di Hasan Pahora Fish Broker Association kan Bin Laden bukan ako Bin Laden na kwanta ko singkay na sin buka ko singkay na sin wala pa isa amuin makaratuin pagbangi Kuya Abs mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.